Isambula vinak, sai kuangua na Vakaleleka ni nondo itukutuku e nambuang indendai. Esa nuindi na tambana ni velo waina nondo banua ni kena vagara rotaki na ngarawi ni veki skede ndau dingomi. Angona itukutuku ni bivang ditaki mai voan na Chief Justice Vakatawa o Kamal Kumari na mbose ka vatokai na Fiji's Third Universal Periodic Review ka vagaidura e Geneva. E varitaka torang nila wa Kumar na mbera ni kena ndorungwedi na bunga ni kisi. E na mata velo wai vusar ngamai. E da nandoni tamati andua ki na erngele na mata velo wai. E varitaka Kumar ni sabonda vortel tunga ni tubutuba. E na kena pakavinang taki na vale ni velo wai na nonda vanua. Ia e varitaka Shahin Ali na director Vakatawa. E na tambana ni legal aid ni rto sandalo patal ngai punga na ruto tambana e na pesa ibiti. E na vunga ni kena soli ni Vakasala. Ki vero li ni vanua era Vakatala i Vakalawa. E ka ali ni ndo tunga ni vota Vakalawa la vaki. Kena matambosa na viambaki na vuku na ngaravi na lewa ni vanua. Na taman ngone ka kilka samtaki na mata na luven na vulva e sa tortigo vuviso. O te vita kuna wave e mbeta ktiko e nandona dali namba. E rei na mata vilo wai lewa suba e na metai ni ngona. E kare na loa ni mata intu rosa nga vulu kandoni singa. Me na varu taka ni tukutuku ni kisi ngo. Ia varitaka na loa ni kuna wave ni nga kiriti kuna mbel mauti na madhau mai ngo. Kilka samtaki na ikarosa nga vulu karoni singa na kutopa ni mbaki ngo. Na sotia mbaki rosa nga vulu kono. E virtaka ndona mbuloko kiwi utina kangela utu nubena ka vagabuna na nona mai mate e nga kadibita lekisi ngo ne karosa nga vulu kadiu ni singa ni vulu ngo. Ersa vaungeti na ndau tete na ndabunu wa mervang taka vagabinak na ngele kena vei ka mbula itu buli tira. Na itukutuku ni ngomi mana matambos ni ita uki Land Trust Board. Ni orto sa tubu garau na nrubuke na ndau tete er nganrewa na vivuke ia metodo ko ni tubu tapa ni business ya varutaki. Esa reda rawan mata tambani TLTB nir na rawan itu nga vakaira nor business o ndau tete no ndabunua. E varita ko Prime Minister voreng ban marama ka leo ni board ni TLTB di nor ngumo to ndau tete na ngongo en rawan bonge tir na kawa ki witi na vi sing ni mataka. Er met ngom rawan ve na ndau tete no ndabunua. En don vivu ke vagela boka boto kai na TLTB seed grand scheme ka vagande otaki mena tumbu erwatan na board ni TLTB. Kina ngito arsawa na mata na leo ni timu ni Fiji Bati na kena rawati na mbilo ni Oceania Cup. Ni wote na vanruka na timu ni Samoa na moni wala wa sauti. Kia pakar vanruka na timu ni Papua New Guinea. Sema rutonruka ena poindi kalele mena rosa nga pool karua. Erto sana vandi tagno tindamindamba ki na pool A. Ena rani na maki na koko ningito mwana timu ni Bati. Wa mimbino na samelewa na timu Maika Sivu. Na dharuka lewa na timu ni Parramatta Eels. Evaritaka Kustin sa lewa na talanga na timu ni Bati o Isaac Lume. Emarotako don na tambe na bunelo Vakatawa ni Fiji National Rugby League na nasamelewa na timu Maika Sivu. Na timu ni Fiji Bati na vingin rabu ki Papua New Guinea ni siba na vana rosa nga bulu na miniti e na kabe ni mataka mai ni Islandi. Mai dhabakeri na Vakaleleka ni nondo itukutuku na keni kuri ni rao ni rangodha e na Mbula FM ki na Radio Fiji 1. Yo vagadhingu pinaka. Na wini matenganga ni bibi banga matini taki errere baki. Waku iko tani maya na wini ni bibi banga matini taki. Menta dobata, kamuluta, kamurusa. Bula, wayawa api ni sararade. Wayawa malika batilagana. Nama kikirao ena mataka bau. Ni boy tiri kali miniti meono kina tini na bibi mataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM, namba 2 enda sere. Na sese ni Richo namba 2 eviti.